icyemezo cy'urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa muntu gihagarika iyoherezwa mu Rwanda ry'abimukira birukanywe ku butaka bw'Ubwongereza. Indege yagombaga kujyana aba mbere ntiyahagurutse. Icyo gihugu kiravuga ko kigikomeye ku cyemezo cyacyo. Impaka kuri icyo kibazo cy'abimukira bazoherezwa mu Rwanda zakomereje mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Mu mwanya navuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza, abanza kwibutsa icyatumye iyo ndege idahaguruka. Umva, icyemezo cyo kubuza indege yari yiteguye kujya mu Rwanda ijyana abimukira n'abasaba ubuhungiro cyatunguye benshi. Imyiteguro yasaga n'iyarangiye, abagomba kugenda bagejejwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Boscombe Down hafi y'umujyi wa Salisbury, ni mu birometero hafi 120 uvuye hano i Londres mu murwa mukuru. Nakubwira ko isaa moya n'igice nibwo icyemezo cy'urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa muntu cyari kigeze hano mu Bwongereza. Abari rero biteguye kugenda uko ari 7 bavanwa mu ndege isaa 4:15, hasigaye gusa iminota 15 kugira ngo indege ihaguruke. Byatewe n'uko umwe muri bo wari wabwiwe n'umucamanza wa hano mu Bwongereza ko naramuka ashoboye kugira mu Rwanda agasaba kugaruka, ubusabe bwe bukakirwa uko azemererwa kugaruka. Ariko urukiko rw'uburayi rwicaye mu mujyi wa Strasbourg mu Faransa rwasanze rutabyizera, rusaba yuko rero nguwo nawe udashaka kujya mu Rwanda avanwa mu ndege, bose biba ngombwa yuko batagenda. None abategetsi barabivugaho iki? Ni icyemezo nakubwira ko cyabatunguye, ni gahunda bari bateguye neza, nubwo bwose habayemo ibirego byinshi mu manza, ariko bari bavuze ko niyo yaba umwe indege izagenda. Uhereye kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel wahise avuga ko bimutunguye kandi ko bimubabaje, ndetse yahise avuga ko hagiye gutegurwa urundi rugendo. Nakubwira ko kandi minisitiri w'intebe Boris Johnson yavuze ko amasezerano bagiranye n'u Rwanda ari amasezerano akurikije amategeko, ariko igikomeye ni uko yavuze ko amategeko akwiye guhinduka. Abantu rero hano bakomeje kwibaza niba Ubwongereza buzava mu bihugu bigize urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa muntu. Abategetsi benshi barimo ndetse n'abari mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abakonservateri baravuga ko batava muri urwo rukiko, bagizemo uruhare rukomeye mu gushinga ingingo za mbere nakubwira ko zanditswe n'abanyamategeko b'Abongereza nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Barifuza ahubwo ko amategeko yahinduka, Ubwongereza bukabasha gushyira mu bikorwa imigambi bwateguye. Priti Patel, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yavuze ko Ubwongereza butazemera kuvutswa uburenganzira bwo gucunga imipaka yabwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga ko iyi gahunda idahwitse, kwibuza ubumuntu, ariko leta ikavuga ko umugambi wayo ugamije kuburizamo ibikorwa by'abantu bambutsa abantu babakuramo indonyi. None se Venuste, mwe muri aho ngaho, kuba hari abadashaka kujya mu Rwanda byaba bibuza abo binjira baza mu Bwongereza kubuhaza? Umunyarwanda abivuze neza yavuga ko kubuza abashaka kuza mu Bwongereza bakoresheje amato mato bavuye mu Bufaransa banyuze mu cyambi cy'ahitwa Douvres, nakubwira ko yavuga ko ari kimwe no kugosorera mu rucaca. Amakuru dufite ni uko uyu munsi hinjiye abagera ku 150, ejo hinjiye abagera kuri 270. Abo bose rero amakuru y'uko bashobora koherezwa mu Rwanda baba bayazi. Bamwe muri bo birumvikana baba baje basanga imiryango yabo, abandi bizera ko mu Bwongereza bashobora kuzarenganurwa mu mategeko. Nakubwira ko Eugenie, kuva mu kwezi kwa 4 kugeza magingo aya abagera ku 3,000 bamaze kwinjira muri ubwo buryo butemewe n'amategeko. Reka tubitege amaso rero. Urakoze cyane Venuste Nshimiyimana. Nanjye ndagushimiye. Radiyo Ijwi ry'Amerika. Hagati aha rero leta y'u Rwanda yo ivuga ko itaciwe intege n'icyemezo cy'uru rukiko rw'uburayi. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro abinyujije mu itangazo yasohoye yatangaje ko u Rwanda rwiteguye kuzakira ababimukira igihe cyose bazahagerera. Yagize ati ntabwo twaciwe intege n'ibi byemezo, u Rwanda rushyigikiye byuzuye ko ubu bufatanye bushyirwa mu bikorwa. Uburyo abantu barimo gukora ingendo zishyira ubuzima bwabo mu kaga ntabwo byakomeza kuko birimo gutera benshi ibyago bitavugwa. Madamu Makoro yunzemo ati u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira ubwo bazaba bahageze bakazahabwa umutekano n'amahirwe mu Rwanda. Iki cyemezo cyashimishije bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakomeje kugaragaza ko kohereza ababimukira mu Rwanda binyuranije n'amategeko. Madamu Ingabire Victoire n'umuyobozi w'ishyaka Darifu Murinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Byiza ko abantu bakora ibintu binyuze mu mategeko no mu mucyo. Urukiko rw'Ibarwa rwavuze ruti habanze higwe urubanza mu mizi hanyuma babone kureba niba koko iyo gahunda igomba gukomeza. Kugeza n'ubu rwose ntabwo nifuza ko ziriya mpunzi ziza kubera impamvu z'uko tukiri igihugu kikiyubaka mu iterambere, tukiri igihugu kikiyubaka mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu na demokarasi. Ziriya mpunzi inyinshi nizavuye mu bihugu bavutswe ubwo burenganzira, n'ubundi kubazana mu gihugu kikiyubaka nabwo mu kubaka ubwo burenganzira ntaho baba bavuye no guhungira ubwayi mu kigunda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Mukuru Arindare watangaza ko badatewe impungenge n'impaka zikomeje kuba kuri iki kibazo. Nta mpungenge bikwiye gutera kuba hari amasezerano umuntu wese yaba ku giti cye yaba mu ishyaka runaka yaba umuryango runaka akagira icyo avugaho akayanenga yewe agashaka nuko atanashyirwa mu bikorwa, ndetse nk'uko mwabibonye muri iki cyumweru bakanayerega mu rukiko. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye gutera impungenge kuko kuba u Rwanda n'Ubwongereza baragiranye amasezerano ntabwo bavuze yuko nta mpaka zigomba kuyabaho. Gusa icyo tugomba gukurikiza ni uko impaka zirangiye ibyemezo bigafatwa, ahasigaye bareke bijye mu bikorwa. Ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri abayobozi banyuranye barimo uvugira guverinoma, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Impunzi ndetse n'ushinzwe amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera bari bahaye ikiganiro abanyamakuru basobanura uko biteguye kwakira izi mpunzi. Kugeza ubu kubera aho bazaba imyiteguro yari ikomeje cyane cyane ku mazu n'amahoteli yari yatoranijwe kuzakira ababimukira. Gusa bene yo bari biteze kuzakura inyungu y'amafaranga mu gucumbikira ababimukira, baracyafite icyizere ko amaherezo bazashyira bakagezwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza. Guverinoma y'iki gihugu yavuze ko izarebana ubwitonzi icyemezo cy'urukiko cyabujije itsinda rya mbere ry'abimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza kujyanwa mu Rwanda mu ijoro ryakeye ryo kuwa kabiri. Indege yagombaga gutwara abimukira 7 yategetswe kutaguruka igihe urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu rwashyiraga imbarutso ku bindi bibazo by'amategeko hano London. Guverinoma ivuga ko kwirukana abimukira mu Bwongereza bizaca intege ababambutsa mu buryo bw'amagendo. Abanenga iyi gahunda ya guverinoma bakavuga ko ihenze kandi itari mu bumuntu. Inkuru mugezwaho na Jacques Nitegeka. Avugira mu nteko nshingamategeko y'Ubwongereza, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel yavuze ko leta ibi bitaciye intege kandi ko benshi mu bavanye ku rutonde rw'abagombaga kurizwa indege yerekeza mu Rwanda ku mugoroba w'ejo bazashyirwa mu yindi zakurikiraho. Yashinje urukiko rufite icyicaro i Strasbourg mu Bufaransa n'abatavuga rumwe na leta y'Ubwongereza gushaka kuburizamo ugushaka kw'abaturage. Urukiko rw'Uburayi bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo rwategetse ko iyi gahunda cyangwa kwimurira abimukira ahandi binyuranyije n'amategeko. Nyamara ariko rwagize gutya rutegeka ko 3 mu bagombaga kurizwa indege ejo nijoro batagenda. Uku kutubuza kubohereza hari igihe gitandukanye bizamara. Ariko rero ntabwo tubifata nk'ibitubuza burundu kubohereza mu Rwanda. Buri wese inkiko zadutegetse ko arekurwa azambikwa akuma gatuma tumenya hari mu gihe dukomeje inzira yo kubimura. Ariko amashyaka atavuga rumwe na leta avuga ko iyi gahunda ihenze kandi ko itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ishyaka rya Labour riri ku isonga ryatavuga rumwe na leta y'Ubwongereza ryavuze ko ari gahunda irimo akajagari kandi iteye isoni. David Lammy ashinzwe ibibazo by'ububanyi n'amahanga muri iryo shyaka. Ibi ni ukuyobya abantu bikwega amatati mu bisanzwe leta yemeye yuko yari izi neza ko azoshika ku mugambi udashoboka
ataba umuntu buwurimwo kandi uzotwara amahera menshi ava mu ikori ritangwa n'abongereza. urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ejo nijoro rwavuze ko umugabo wo muri Iraq uzwi ku izina rya KN ubuzima bwe bwashoboraga kubangamirwa ku buryo budasubirwaho iyo indege imuhagurukana, maze rutegeka ko atagomba koherezwa mu Rwanda kugeza igihe urukiko rw'ubujurire rw'Ubwongereza ruzaba rurangije gutanga umwanzuro wuzuye ku bijyanye no kumenya niba iyi gahunda ya leta y'Ubwongereza ikurikije amategeko. Ibi nabyo bikaba byitezwe mu kwezi gutaha kwa karindwi. rusa n'urusubira mu magambo ya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. U Rwanda narwo rwavuze ko rutaciwe intege nuko indege yagombaga kujyanayo abimukira ba mbere itahagurutse, maze rwongeraho ko rwiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano rwagiranye n'Ubwongereza kuri iki kibazo. Turacyari kuri inkuru. None se bigenda gute kugira ngo inkiko z'Ubwongereza zafashe umwanzuro kuri iki kibazo kijyanye n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza mu minsi ishize zemeze ko iyi gahunda ishobora gukomeza ahubwo igahagarikwa n'urukiko rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu rwo mu Burayi? Ni ikibazo Mark Aban, umunyamakuru wa BBC kuri sheni ya televiziyo BBC2, yabajije Lord Jonathan Sumption wahoze ari umucamanza ku rwego rwo hejuru mu rukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. They haven't said that it's lawful. Sentare ntizavuze ko uwo mugambi uhuye n'amategeko. Ico ni kibazo kizofatwa ko icemezo mu kwezi kwindwi. Ico zavuze nuko atacokononekara mu buryo ntasubirwamwo barungitswe mu Rwanda mu gihe hakirindiriwe ico cemezo cyo mu kwezi kwindwi. Kuko leta y'Ubwongereza yavuze ko bogarukanwa hamwe boramuka batsinze urubanza. Right, okay. So really... Ivyo ndabyumvise. Mu by'ukuri ni ukuvuga ko ibintu bizodadanuka ari uko habonetse ico cemezo cyo mu kwezi kwindwi. Nuko Well, it does, but ivyo nivyo. Ariko ikibazo kihari ubu nukumenya niba kujanwa mu Rwanda byo babirahagaritswe mu gihe hakirindiriwe ico cemezo. Sentare zitatu zitandukanye z'Ubwongereza zose zavuze yuko atacokononekara mu buryo ntasubirwamwo barungitswe mu Rwanda mu gihe hakirindiriwe ko ikibazo gifatwa ko icemezo. Ibisa n'ivyabaye nuko sentare ya Strasbourg yo yumvise cyane ibishikirizwa n'urwego rwa ONU rujejwe agateka kazina muntu kurusha uko sentare z'Ubwongereza zavyumvise. And if the judicial review none ico cemezo ni caza gihuye n'ivyafashwe na sentare zo mu Bwongereza kikemeza ko umugambi ukomeza ko uhuye n'amategeko, ibintu bizoba birangiye kubijanye n'iyo sentare ya Strasbourg canke hari kindi ishobora gukora? Well, not necessarily, because the Strasbourg court takes its own view. Ntibitegerezwa kugenda gutyo kuko sentare ya Strasbourg ifata ivyemezo vyayo ishingiye kuca amategeko agenga uburenganzira bwa zina muntu asaba. Umushinga w'amategeko irungikwa mu Rwanda rigenderako ni itegeko ryitwa Nationality and Borders Act yemejwe mu mezi aheze. Iryo rero rirafise ivyo ritarekura mu gihe biba biteye kubiri n'uburenganzira bw'uwirukanwa. Ariko birashoboka cyane kandi biramaze gushika kenshi aho iyo sentare ya Strasbourg ifata ingingo zitandukanye niziba zafashwe n'amasentare y'Ubwongereza guca amategeko y'agateka kazina muntu avuga. None umushikanganje wa mbere wumvise ingene asa n'ubivuga arafise ububasha bwo kwirengagiza ivyemezo vya sentare ya Strasbourg canke guhinyanyura itegeko ku buryo bizoshirwa mu ngiro? Well, that's two separate questions. Ivyo ni ibibazo bibiri bitandukanye. Nta bubasha afise bwo guhinyanyura itegeko ry'Ubwongereza ukundi. Ivyo ategerezwa kubironkera uruhusha rw'inama nshingamateka. Ariko gukurikiza ivyemezo mfata kibanza biba vyafashwe na sentare ya Strasbourg ni kibazo kitavugwa ko rumwe. Hariho ingingo yo mu masezerano ya Buraya isaba leta y'Ubwongereza kubahiriza ivyemezo ntabanduka biba vyafashwe na sentare ya Strasbourg. Ariko ikisi icemezo ntabanduka ni icemezo mfata kibanza. Kandi iyo ngingo yo muri ayo masezerano ya Buraya nyene ntiri muzashizwe mu mategeko y'Ubwongereza. Ikibazo kigoye kurusha ngaho nukumenya ica amategeko mpuzamakungu avuga ngaho. Ubiravye nta na hamwe avuga ko ivyemezo mfata kibanza bitegerezwa kubahirizwa. Lord Jonathan Sumption wahoze ari umucamanza ku rwego rwo hejuru mu rukiko rw'ikirenga mu Bwongereza yaganiraga na Mark Aban mu kiganiro Newsnight kuri BBC2.
Ku ruhande rwe umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Maître IREME avuga ko icyemezo cyafashwe ari icyo gusubika by'agateganyo kuzanwa kw'abimukira mu Rwanda, ariko icyo cyemezo cy'agateganyo kikaba kitari icya nyuma, ko ahubwo hategerejwe icyemezo cya burundu, ko ari icyemezo gishobora guhinduka bitewe n'ibizava mu biganiro ndetse n'ibizava mu rubanza igihe bizaba biburanishijwe. Iki cyemezo cy'agateganyo cyafashwe no gusubika bikaba byabaye isubika ry'agateganyo nk'uko bisobanurwa na Mukurarinda Ale, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Hari icyemezo cyafashwe n'urukiko ruhuriyemo n'ibihugu by'i Burayi, kubera yuko bari baburanye mu Bwongereza mu rwego rwa mbere. Umucamanza yemeza ko nta mpamvu abantu bataza, barajurira mu rwego rwa kabiri. Umucamanza arongera yemeza yuko nta mpamvu bataza. Iyo rero muri sisiteme y'u Burayi urangije inkiko zo mu gihugu zose, nibwo uhabwa ububasha bwo kuba wajya muri uru rukiko ruhuriyeho n'ibihugu by'i Burayi. Naho rero bagiyeyo, hari umwe wagiyeyo afite ibyo yareze, afite ibyo yasabye, hafatwa icyemezo cyo gusubika. Ni icyemezo cyafashwe cyihutirwa cy'agateganyo, bivuze ngo wenda hari urundi rubanza ruzaba mu mizi noneho, ariko iyo icyo gifashwe gahunda yari ihari irahagarikwa. Kugira ngo rero binasobanuke byumvikane, nuko ni icyemezo cy'agateganyo, ni icyemezo cyihutirwa gifatwa vuba, kuko biba bigaragara umucamanza abona yuko atagifashe hakagira ibikorwa bishobora kutazabasha gusubira inyuma. None akavuga ati gahunda yari ihari ntibihagaze, noneho bisuzume, dufate umwanya tubisuzume, nitwemeza yuko umuntu atagenda ubwo bizaba birangiye, nitwemeza yuko amasezerano yakomeza agashyirwa mu bikorwa noneho agakomeza. Nta n'igitangaza rero kirimo, nta byacitse byabaye, twari tubyiteze. Impaka twari tuziteze zarabaye, n'ubu zirakomeza. Kuba bajya mu rukiko kugira ngo babe babuza iriya gahunda gushyirwa mu bikorwa byari byitezwe. Ni ukuvuga ngo rero nta gitangaza kirimo, n'inzira zagombaga kunyurwamo nk'uko zashoboraga kutanyurwamo bitewe n'amasezerano uko ateye cyangwa bayakiriye, ariko n'iyo nzira abantu bahisemo gufata nta gitangaza kirimo. Ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda ntabwo mwatunguwe? Oya, ntabwo twatunguwe, kuko n'ejo turi niba wibuka neza turi mu kiganiro mbwirwaruhame, abantu baratubazaga bati harya haraza abantu bangaye. Ibyo ngiye kubaza, niyo mpamvu mwanze kwerura umubare? Twanze kwerura umubare kuko tutari tuzi ibyagendaga bihindagurika. Twari tuzi neza ko biri mu nkiko. Ni muri urwo rwego rero kiriya cyemezo cyafashwe ni icy'agateganyo, cyafashwe mu buryo bwihuse, kuko umucamanza avuga ati ntagifashe iyi gahunda igashyirwa mu bikorwa, urubanza kandi barundegeye rushobora kuzakomeza mu minsi iri imbere, aba bantu bagiye nshobora kutongera kuzababona. Kandi koko ukurikije mu rwego rw'amategeko, u Rwanda aho turi ntabwo turi muri ruriya rukiko. Ntabwo ngiye kukubaza mu buryo bw'amategeko kubera iki kubisubiza inyuma bitari gukunda. Turi muri ruriya rukiko turwemera, twararugiyemo, yabareka bakaza, kuko yavuga ati igihe naba mbakenereye kubera ko mfite ubushobozi ku Rwanda, kubera ko rwemera ububasha bw'uru rukiko, narutegeka rukabagarura. Ariko tutarimo aravuga ati bishoboka yuko baramutse bagiye u Rwanda rutabagarura. Nta bubasha mfite ku Rwanda. Nta bubasha mfite ku Rwanda. Reka rero mbe mfashe icyemezo cyihutirwa cy'agateganyo, dusuzume ikibazo aba bantu batubajije, tugisuzume twitonze kuko nta mwanya dufite, noneho bitewe n'ikizavamo aba aricyo kizashyirwa mu bikorwa. Ikindi umuntu yakwibaza, tuzi ko Ubwongereza bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi, abantu baribuka inkubiri cyitwa Brexit, byarangiye nyine Ubwongereza bwikuye mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi, ariko urukiko rwahagaritse iyi gahunda ni urukiko nyine rwo ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Byagenze bite cyangwa ni gute igihugu cyavuye mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi, urukiko rwo muri uwo muryango rukifite ububasha bwo kuburanisha icyo gihugu? Bibaho yuko inkiko mpuzamahanga, ibihugu bishobora kwemera kompetansi cyangwa ububasha bw'izo nkiko, wenda bitari no mu muryango watumye urwo rukiko rubaho. Niba Ubwongereza bwaravuye muri Union Européenne, mu muryango w'ibihugu byunze ubumwe by'u Burayi, ariko rukavuga ati twebwe tuvuyemo, ariko urukiko turakomeza kwemera ububasha bwarwo, turakomeza kuba abanyamuryango b'urukiko, ibyo nta kibazo. Ubwo abantu baribaza
gikurikiyeho hakurikiyeho iki mu by'ukuri bijyanye na gahunda n'ubundi yari ihari yo kuzana abantu bimukira mu Rwanda? Gahunda irakomeje. Niba abantu bakurikiye bumvise ko guverinoma y'Ubwongereza ivuga iti twebwe tugiye gutegura indi ndege, tugiye gutegura abandi bimukira. Gahunda irakomeje, cyerekana ibiza kugaragara yuko ku rwego rw'amategeko, kuko ibintu biri mu rukiko byose birashoboka, hari ibyo Ubwongereza kuko aribwo bwarizwe butubahirije cyangwa se bwanyuranyije n'amategeko. Ibyo ngibyo byo byaba ari ikindi kibazo. Hari impungenge se abantu bagira ku bijyanye, kuko ubwo Ubwongereza bufite ibyo butakurikije mu buryo bw'amategeko, ntibyaba bivuze ko n'amasezerano bufitanye n'u Rwanda nayo yaba ahagaze? Ubundi mbere y'uko n'amasezerano ashyirwaho umukono, ijambo ku rindi byarasuzumwe n'impande zombi n'abanyamategeko ku mpande zombi. Uyu munsi ntabwo bavuga ngo hanyuranyijwe n'itegeko runaka, ariko iyo ari ikirego cyihutirwa, nk'uko nabivuze, gahunda iramutse igiye mu bikorwa bitazabasha gusubira inyuma, umucamanza yemerewe kuba ni ukuvuga ngo kuba prudent, kudahubuka, akavuga ati nubwo wenda ntarasobanukirwa neza n'itegeko bavuga, nubwo ntaragera gute, we ashingira kuri itegeko ririmo ububasha. Ingingo runaka inyemerera ko nafata icyemezo cyihuse cy'agateganyo, nkaba mpagaritse gahunda runaka, kuko ninyikomeza nako nintabihagarika abo bantu bakagenda mu Rwanda nk'uko twabivuze bashobora kutazagaruka. Noneho ashobora kuzareba agasanga nta tegeko ryanyuranyijwe n'ibihugu byombi, agasanga amasezerano nta tegeko yica. Icyo gihe azavuga ati njye nabisuzumye, naho twafashe umwanya, nta mategeko mbona yishwe, gahunda nikomeza. Cyangwa se iri tegeko hari ikibazo, agafata icyemezo kijyanye n'ibyo abonye.